Капури тогорочного Екзит фестивалу ще отвираю на 19 годин. Прешлого року Екзит фестивал не було триманий, та ще того року означuje його 20-та рочниця под назву Slavime život. Na uhodu na festival važa strogi miri kontroli i u skladu z odluku krizного štabu uhod ograničeni na tih koji maju digitalni željeni sertifikat, co znači že su vakcinovani abo že prelježali COVID-19 i na tih koji maju negativni antigenski abo PCR test. Za tih koji kupeli uhodnici, Екзит обезпечил безплатне тестирanje u hali 1 Novosadskого sajmu, ko tretirva po 11. juli od 10 po 18 hodin. Toti koji maju po volanku, testi možu okončic u ovlašcenih laboratorijah, a keď sluči, že osoba pozitivna na COVID-19, ona nje hodna vojsc na tohoročni Екзит festival. Kompleti uhodnicov za šitski 4 dni už rozpredati i teraz jezljem jednodnjovi uhodnici. Organizatore varja, že određenje číslo uhodnicov može kupiti i na samim uhodze, ali nje garantuju uhod na perši večer festivalu tim kotri po teraz nje prevžali svojo na rukvici za Екзит. Pre aktualnu epidemijnu situaciju toho roku opsjah festivalu menši, ta postaveni mesto šterace zbinog postaveni 20 i toho roku no i popri toho organizatori očekuju kolo 40 tisjači naščiviteljog za jedan večer. Nješka večer nastuplja DJ Snake, Senida, Bučke Sidi, Charlotte 9 i velji drugi stranski i domašnjivi vozače, a medzi hvizdami kotri zavru tohoročni Екзит budu David Guetta, Jonas Blue, Laibach, Rundek i ekipa. Екзит festival bude tirvac po njedzelju, 11. juli, a mi u naših emisijah budeme porjadnje emitovac i informovac o slučovanju na njim.